minsi igera kuri 5 irashize guverinoma ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba wa AFC/M23 wabigizwemo uruhare na Qatar bashyize umukono ku itangazo rihuriweho n'impande zombi rero ziyemeje guharanira amahoro hagamijwe kandi guhagarika intambara burundu. Nyuma y'iminsi mike kandi igera kuri 2 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byashyize umukono kandi ku itangazo ry'amahame i Washington byemeranya kandi kubana mu bijyanye n'ubusugire bwa buri igihugu. Nyamara nubwo kandi ibyo byemeranijwe, imbunda rero ntiziraceceka muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo aho imirwano ikomeje, bityo bikaba bishobora kubangamira umuhate w'inzira ya diplomasi muri Kivu y'Amajyepfo. Kandi amakuru atangazwa na Radio Okapi avuga ko inyeshyamba za AFC/M23 zafashe Kaziba centre muri territoire ya Walungu ku cyumweru. Nyuma y'imirwano rero yatangiye kuwa gatandatu na Bwazarendo ifatanyije n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko aya makuru akomeza kugenda atugeraho. Itangazo ku gutera kandi imbere kwahabaye kugera rero ku misozi miremire ya Minembwe, aho bivuga ko rero hagotewe abarugwanyi batwirwanyeho Gumino ndetse na Android. Ubu ngubu rero nababarizwa muri huriro rya AFC nk'uko aya makuru abigaruka. Imirwano kandi ikaze yabaye ku gatandatu muri ahitwa rero Ilambi Katana hagati ya Wazalendo ndetse na AFC/M23. Hagati aho kandi amakuru akomeza kugenda atangazwa n'amakuru avuga ko inyeshyamba ziri gushimangira ibirindiro byazo muri teritwari za Kabare ndetse no muri Ikare. Muri Kivu kandi y'Amajyaruguru inyeshyamba za M23 bivuga ko rero ngo zavuye mu birindiro byazo ahitwa rero Ikibati zerekeza Iwarikare. Ku rundi ruhande kandi Masisi imirwano ikaze nayo yabaye kuwa gatanu yahuje abarwanyi ba M23 n'inyeshyamba za APCRC ahantu hatandukanye kandi mu murenge wa Oso ndetse naho rero bita muri bya Nyungu. Ikindi kandi abakurikiranira hafi bavuga ko kuzitenda cyangwa se kutizerana hagati y'impande zombi ku ruhande rumwe ndetse no kuba nta buryo bwo kugenzura ihagarika ry'imirwano hamwe n'imitwe myinshi yumva ibintu mu buryo butandukanye bishobora guhungabanya ingufu rero za diplomasi zikomeje gushyirwa mu gushaka umuti w'ibibazo by'umutekano byabaye kandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa ku rundi ruhande kandi amakuru tugezeho ku munsi w'ejo avuga ko umutwe wa M23 wisubije agace ka Kaziba gaherereye muri territoire ya Walungu muri Kivu y'Amajyepfo nyuma rero yo kwihirukana ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo. M23 kandi ngo yafashe aka gace nyuma y'imirwano ikomeye yayisekeranyije n'abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo ifatanyije ku rugamba n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku cyumweru ku itariki ya 27 n'imirwano kandi amakuru ahamya ko yarimo n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Amakuru avuga ko rero imirwano yaje gufata indi ntera mu masaha y'umugoroba, ibyatumye kandi Wazalendo n'abarundi bakwira imishwaro nyuma yo gucwanwaho umuriro. Kaziba kandi yabaye sheferiye ya kabiri muri territoire ya Walungu umutwe wa M23 warugezemo nyuma yahitwa rero muri Ngweshe. Izi nyeshyamba kandi zafashe ku itariki 10 Werurwe kuko byakomeje kugenda bitangazwa. Makuru yacu rero yagiye atambuka kubirebana n'imidugwano, uburyo rero bwo gushyiraho abagenzura uburyo intambara cyangwa se ibyemeranyijwe hagati y'impande zombi bigomba kuba byakubahirizwa. Nimwe rero mu buryo bigaragazwa ko bushobora gutuma amahoro rero atagerwaho mu buryo bwa diplomasi nk'uko byakomeje kugenda bigaruka. Gusa kugeza kuri ubu ngubu rero Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigiye kubona amahoro nyuma y'aho bigiranye amasezerano agena amahame y'ingenzi aganisha akarere ku mahoro n'umutekano biranze. Ku itariki 25 kandi Mata 2025 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ni Ambasaderi Olivier Nduhungirehe na mugenzi we muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Therese Kayikwamba Wagne. Ikindi kandi nibo basinye aya masezerano. Ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano rikaba ryaraberewe rero i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ryagizwemo uruhare rukomeye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika witwa Mark Rubio. Minisitiri kandi Nduhungirehe na Kayikwamba bemeranyije ko u Rwanda na RDC bigiye gutegura umushinga w'amasezerano y'amahoro uzasuzumwa n'impande zombi bitarenze ku itariki ya 2 Gicurasi 2025. Amasezerano kandi agena aya mahame yashimishije Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, agaragaza ko atewe ishema no kuba akomeje kugira uruhare mu guhagarika intambara n'andi makimbirane hirya no hino ku isi. Ku itariki ya 27 kandi Mata umunyamakuru yasabye Trump gusobanura icyo rero yiteze muri aya masezerano, asubiza ko abona ko u Rwanda na RDC bigiye kubona amahoro vuba. Trump kandi yagize ati yego dufite amakuru meza ku Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndatekereza ko tugiye kubona amahoro n'u Rwanda na Kongo n'ibindi bihugu kandi bike biri hafi. Kizaba ari ikintu cyiza mu by'ukuri, twiteze ko rero bizatanga umusaruro. Amerika kandi yashoboye guhuza abahagarariye u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse nyuma ya Qatar mu biganiro byabiraga i Rwanda muri Angola kuva
muri 2022 kugeza mu Ukuboza 2024 byagaragaraga ko rero cyangwa se byagaragazaga ko impande zombi zananiwe kumvikana nk'uko byagaragaraga muri ibyo biganiro ku mpande zombi. Gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo ibona ko rero hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagiye kuba haboneka amahoro nk'uko Perezida Donald Trump yakomeje kugenda abigaruka. Trump rero n'umwe mu bagabo bakomeje kugenda bagaragaza ko hari byinshi bitandukanye, cyane cyane rero ubwo aya masezerano yasinywaga yavuze ko nta wundi abona ko rero ukwiye gukemura amakimbirane nk'aya ngaya rero mu bihugu bitandukanye usibye we. Agaragaza ko rero icyo ashyize imbere cyane ari ugukemura ibibazo bitandukanye hirya no hino ku isi, cyane cyane rero ibibazo bigendanye n'amakimbirane mu bihugu bitandukanye. Ubwo rero yiyamamazaga kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump yavuze ko rero icyo ashyize imbere cyane ari uguhagarika intambara hagati rero y'ibihugu bitandukanye. Ngira ngo by'umwihariko kandi yagarutse ku birebana na Ukraine ndetse n'igihugu cy'Uburusiya, agaragaza ko rero afite ubushake mu guhagarika intambara y'Uburusiya. Mu minsi ishize nibwo aherutse gutangaza ko igihugu cy'Uburusiya abona ko rero ashobora kongera kugifatira ibihano nyuma yo kugaba ibitero ku basivile, nyamara cyarakunze kugenda cyumvikanisha ko rero cyifuza kuba cyahagarika intambara. Perezida w'igihugu cy'Uburusiya kandi Vladimir Putin aherutse kumvikana avuga ko yiteguye kuba yajya mu mashyikirano na Ukraine nta mananiza ndetse no mu buryo bwo kuganira kugira ngo impande zombi zirebe uburyo zishobora kuba zahagarika intambara. Ngira ngo rero kubirebana n'ibyo byose bikomeje kugenda bigarukwaho, dukomeze rero tubyitege cyangwa se tubitega amaso kubirebana n'ibyatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero abenshi bakomeje kugenda bagaragaza ko ifite imbaraga zikomeye cyane cyane rero mu birebana n'ibihugu bitandukanye hano ku isi, kuko ni kimwe mu bihugu byakunze kugenda bigaragaza ko bifite akaboko kanini cyane mu gukemura ibibazo bitandukanye, kandi ukabona ko ibihugu byinshi iyo rero hajemo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bisa naho ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyizemo akaboko bisa nkaho bikorwa rero mu buryo bukomeye cyane. Gusa benshi mu bagiye batanga ibitekerezo kuri X bashingiye ku byo Trump yakomeje kugenda atangaza, rimwe rero babona ubu buryo nk'inzira nziza yo kuba Amerika yifuza gushora imari muri bihugu by'akarere, cyane cyane nk'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bityo ko rero Amerika idashobora kuba yashora imari ahantu hatari umutekano, by'umwihariko rero nko mu karere. Urabizi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze ibihe rero cyangwa se zimaze iminsi ziganira na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurebera hamwe uburyo impande zombi ashobora kuba zakorana binyuze rero cyane cyane mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ariko by'umwihariko kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashimangiye ko intambwe ya mbere ikwiye kubanza guterwa ari ukuba rero hashashwa uburyo rero umutekano waboneka mu karere ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko Amerika idashobora gushora imari hagati rero muri aka karere mu gihe haba hari umutekano muke. Ni bimwe rero mu byo n'abasesenguzi benshi bakomeje kugenda bagaruka ku birebana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuba rero yajya imbere mu kuba yakemura ibi bibazo cyangwa se mu kuba yajya imbere mu kugaragaza ko yifuza gukemura ibibazo. Nacyo ni kimwe mu bintu rero bigaragaza ko hari ubushake ku birebana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no gukorana n'ibihugu bitandukanye bya hano mu karere. Ibyo ni byinshi rero byakomeje kugenda byibazwa, by'umwihariko rero mu byinshi mu basesenguzi bakomeje kugenda bagaragaza ku mikoranire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu bitandukanye byo mu karere nk'uko byakomeje kugenda bigarukaho. Ubwo rero reka turusheho kubitega amaso, by'umwihariko rero turebe niba koko n'iryo shoramari Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifuza kuba yatangiza hano mu karere rigomba kuzatanga umusaruro. Ariko by'umwihariko abenshi bakaba bagaragaza ko rero iryo shoramari rikwiye kubaho rero mu gihe haba hari amahoro, umutekano muri Leta Zunze Ubumwe, umutekano kandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu bintu bimaze imyaka myinshi cyane byibazwaho n'abatari bake, cyane rero kubirebana n'ibibazo bitandukanye byakomeje kugenda bigaragara muri iki gihugu bigendanye n'umutekano muke. Kuba rero amahoro cyangwa se umutekano waboneka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyaba ari ikintu cyiza ku bihugu bituranye n'iki gihugu, dore ko rero ari kimwe mu bihugu bifite umutungo ukomeye cyane, kandi ni kimwe mu bihugu nanone bishobora kuba byafatanya n'ibindi bihugu bya Afurika, cyane rero bituranye birimo u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibindi bihugu rero mu kuba byabana, kandi ikindi kandi bikagirana umubano ushingiye ku nyungu ku mpande z'ibihugu byombi. Umubano rero uramutse ubonetse hagati
Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko n'igihugu cy'u Rwanda. Birumvikana ko rero n'igihugu cy'u Burundi kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufatanya n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu guhangana n'umutwe wa M23 mu gihe kandi amahoro arambye yababonetse hagati ya M23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose byatanga umusaruro. Urabizi ko rero n'ingabo za SADC zamaze guhagarika ubutumwa bwazo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byose nibiganisha ku nzira y'amahoro mu kurebera hamwe rero uburyo ibibazo byakemuka. Ndabashimiye cyane, mukomeze kugira umunsi mwiza n'ibihe byiza kuri mwese mukomeje kubana natwe. Nkuru zacu nakagaruka.